Nee lang, that's for swimming. We're not swimming today. Nee, kom. Kom binnen. It's heet. Sus, iya unique ang taon niyang pool. Huh? What's Papa? What's Papa? Wow, that cookie for mama. Wow. Maayong hapon, kainit. Grabe kainit. Gikan mi na grocery para sa among para this week di ay. So mo ni dito mi og Yumbo. Usually kung magpamalit mi sa among konsumo sa Yumbo mi. Pero when it comes to shopping in bulk kanang dinaghan ato mi sa Lido. Good nga dinaghan jud kaayo no kay tulo naman mi kabuo. But anyways, I have here medyo langas kay nakaon ang oven kay si Rod magkaon og pizza for tonight para dinner. Kani ay napalit ko og coriander. By the way, ilang coriander dere medyo lahi og lasa sa coriander nga akong naandan dito sa Vietnam. Lahi ra gyud ang coriander. So kani siya almost 2 euro ra yata ni siya. 1 euro kapin. So kani and then donut para ni Anas na 1 euro pud. Kani siya crowden creme. Ako na siyang ipare sa akong bread ba kanang hard nga bread nang ibot ang sa oven, and then ang akong cheese nga katong triangular nga cheese. 24 pieces ni siya, and then saging, and then ang hip fillet ra pila ni ka grams ang gikuha ni 800 grams ra 750 euro. Mahal ay mahal ang mga palitunon kang ay ang akong mabayaran sa grocery kay dako na ni increase na. Kani baby avocado 2 euro kapin pud ni siya. Mahal na ko ay mga palitunon eh. Tulo ka apple o 1 euro 37 nya. Usa ka dosina nga itlog ora na. And then nagpalit sad ko og deep fry pang oil sa among deep fryer. Kay isa na among oil. Kanira ang napalit ni Ruth. Friture oli og multivitamin drink. Unsa pa among gipalit? Napalit ay mig diaper ni Ana og iyang pudding, iyang snack. So maorat to. Kani ibutang akong kani. Akong amiga among gihapit dito, akong amiga nga Tay, katong si Apple nakita niyo sa unang vlog nako sa katong kaming nagduwa silang ana. Among giadto sa ila, and then na siya gipatry nako nga curry ba perting lamiaw eh. Nagkakaon na nung ko dito, so di na ko manihapon dire. Bisaya lang gihapon ta no. Pero next time mabalik ko og Tagalog siguro ay or mag-English unsa ba ka. Pero masayon man gud mag-Bisaya. Ana. Hi. Yes, hallo. Hi, oh, hi. Wat zegt de Lu? De Lu? Wat zegt de monkey? De aap? Ap. Woe! Wat zegt de poes? Wat zegt de poes? Miauw. Miauw. Is nieuwsgierig. Ja. So chill rami no Sabado ron. Chill rami, and then Anna will go to sleep soon. And si Ruth mulaag. Ah, sure. Ako kay mag-relax ako. Kay trabaho pa ko ugma. Og sayo. So ipadayon rin ako ang atong vlog ugma no kay mag-practice ko og bike. Kailangan akong practice og bike kay if you've been watching my vlogs when I go around or when I go to the centrum or kanang atong trabaho mag-backfits ra ko dara ay akong this is my BMW. See? Can you see? Muna akong service pa doon sa trabaho. Okay, di ba man ko kamao mo drive. Di po kayo ba mo drive? Wa pa ko driver's license. And then, di po ko kayo ba mo bike. So, if you're planning to come to the Netherlands or live here or move here, make sure nga kabalo mo magbike. Muna. Kay magbike good ang mga tao dire bisag asa ka mo adto, mas handy manggod siya good. Mas convenient kung magbike ka. But anyways, natagam ko kay hapit na po ko na disgrasya ganihan yan napagyoy sakyanan sa kong likod. But
Tingkol ba anak ko pag abot na ko anak ko niyo. Pit na po ko na disgrasya sa akong bike. Biskot good. So mao to, ingon siya practice na pug ko no kog bike. Sige lang siya ingon. Kung ginan akong amiga tudloin akong bike be ugma practice na tabi. Mag-practice akong bike ugma kay bugat man guni akong kuan good. Akong cargo. I think it's called a cargo bike. I'm not sure how it's called, but anyways, ang tawag diri kay back fits. Ana, what are you riding? What do yay pang? Kasi may suwat lang. Isa papa? Isa opa? Opa. This opa? What's oma? Iya, Oma. Oma ok? Oh, iya ko na i-drawing iyang papa, iyang opa, iyang oma. Wa na ang agenda, ang agenda lang, wa na gyud. Among kalendaryo. Among kalendaryo gi kuana na giswat-swata na. So mao to, ugma mag-practice mi og bike ni Apple. So tanaw na to, di ba ko maumod ugma no, mangita siguro kog nipad tomorrow if ever ba kay puter bang sakita basta ang tuhod maoy maigo oy ugma tong bata. So yeah, so Ana, say good night now. Na-slap Ana, audu. No, don't touch the lens. Ne. Be, give them cookie ba? Lab. Give them cookie, lab. Gutom sila, lab. Cookie. Cookie. What's your cookie? Up. Is up. Up ng cookie. So yan, ako spilok. Ano niya? Sana all. Sana all tasok bilok. Dodong. Yeah. Babush. Babu. Babush. So, ipada na to atong vlog tomorrow, no? Kaya ma-practice ta og. Bye! The next day. So, the next day na ni, this is the moment of truth. Char. Si Ruth nagkuan na, iyang gibkuan naghangin akong bike. Yeah. Mubuk kay akong bike. Can you see the difference? Yeah. How low it is? And that's Ruth's bike. This is And Charles' bike. Giles' bike. And then Ruth will be on this bike going to where we're gonna practice. Yeah, we're going to Apple's place. Si Apple ang magkuan kato akong amiga. The lighting. Oh, kana. Kato akong amiga nga tay ba, siya ang magtudo na ko og bike kay kami man ang naay mas free. May free time. Kanang kuan, siya magtudo kay doon sa ilahan na ay kanang kuan dito ba? Na ay field, na ay grass field, char. We're just waiting for Anna to finish her milk. Yeah. Nakita, nag-bound kami gatas. Unya, nakita niya yung iyang biberon. Gana na siya mainom. No milk anymore for later, ha? 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 No more milk for later, ha? Because you're having milk now. Saan naman pudding? Yeah, because Papa already turned off the TV. Reklamo na. You finish your milk and then we'll go to Tanta Apple. Sige na. Sige na. Yeah, good so. So, I will go by back fits and then Ruth will take the bike. I will be with Anna and then on the way back, it's the same. Because if magsakyanan mi, ihatod ming Ruth og una ni kaming duwang Ana, o niya maglakaw siya uli, niya magbay siya, kaloy pod. So, magdungan na lang mi magbike ming tanan. Audo ka. We shall see. I hope I won't fall hard. Because I need to work tomorrow. At taytaan eh. So, practice sa mig bike ron. I don't know, maybe just 30 minutes because Anna needs to sleep soon. Kita kids dito. Lingaw kay tanaw surut. O gamay kayo ang bike. He's too big for the bike. I'm with Anna. So, padong mi lang Apple. So, di ta pwede na nino kay kuyaw kayo ba? Huwag may sakyanan.
Diri dapit sa mo wala man gugay mga sakyanan musul dag na sakyanan but dili na nakadaghan ba. This is what I'm talking about, bang. When it's bumpy, it's really noisy. There's nothing in the kuan back fits. Now I have Anna, so it's okay. Papa. Nah. Ruth is there. Ja. Anna. So we're gonna start. Dara akong teacher. There's my teacher! So nara among gi-practice na namin dire. Kay para dili kayo sakit kung matumba ba. Badera. So, na-practice na mi and natagak na ko. I was saying I already fell sa kita and we're gonna call it a day because irritable na sa ana gidamas papa. You want to go there? Hi B, say hi to the vlog. Hi. Hello, 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 hello. So, magtambay sa ni kadali no and then manguli nami kay gisapot na. Nami sa gawas ilang apple. Ang nakanindot dere no kay kada square dere kay naay kuan, naay playground ba para sa mga bata. Ana. Papa. Watch out ah. Si. Watch out ah. Okay, sit ah. Sit ah. Waar zitten? Oh, Anna coming. Wow! Dagan na po, usaw na po. What's Dean, Anna? Dean. She said Dean. Yes. Anna. Oh. Weet wel dat is de kopstoot. Ja. Sit. Anna, goed zo. Wow. Yeah, let's go. Let's go, Pang. Goed. Okay, go. Papa will. Wait for hier. Apple, can you wait here for? Anna. Kom. Oh. Deze, hè? Deze. Dat is een goeie. Kom maar. Oh, dit is goed. You have to eat the same, you do. Oh. Where are you going now? Doei. At Ja, is goed. nami. Kom zo Thank lang. you. Doei. Cookie. Sorry. Cookie. A few moments later. Hey! Hello. Alas City na sa gabi. Alas City medya na. Balay nami. Anna is already here playing. So maulan to among ko ano. Perting kapuya rong. Ballon, opstaan. Kuya.
Kapoy rong adlaw. Tagak pagyugos bike. I said, it's a long day, and then I feel Whoops. Yeah. Ay, rada yan. Wag ka na babat. Babat sa ta. Babat sa ta before ta mag-aya, ha? Yeah. So, kaligoon sana ako si Ana, no? And then, i-ready na siya para sa yung tulog. Kaya, hapit na alas 8, so kailangan na siya matulog. So, maulang to among pa-vlog, karong adlawa. And, I hope nalingaw mo sa among vlog. So, maulang to atong vlog, no? Please don't forget to like and subscribe sa among channel, giefamvlogs. And same ang among Facebook name, Facebook page, giefamvlogs. Ana. Aya, is there, oh? Is there, oh? Dar, get Aya, dar. Basta sa puto na, mauna ni. So, maulang to, salamat. Bye, Ana. Doy.